NDC for my nkukoma my se nkukoma nyansem bia nim tintim nto aba abra monye tutuasem ye to aba bia age se atutuasem atutuasem na dwoma na jiminti na mo threatening kofo no nkasa wo nso mi wa MPP ni ko threat bi pe na omnyom kwase akwache no na mo threatening kofo yebeku Afenyo Markin yebebu Afenyo ma na ye den adan na ma jimi sa entrani pan bi exam say Penyah na Twene Jonas kwa say yetene ka check akra if you said about 4-5 days ago didn't buy yetene ka bi Penyah me yetene ka akwati aba election no there is 4 year na Twene o ka de basem Twene say Twene abekasa na efa ade a Chairman Azoka NDC first vice chairman ade o year no ho no na just okwa sortie Chairman Buga for nothing na for say threat say sitting member of parliament Afenyo Markin no Twene kire mu say IGP ntima anche Chairman Azoka ntumu a ene kromu a onya aso Twene abefa in fact wa keka na adwa kire ndisi mpanimfo nyina me bia go Mahama say NDC for yentimi nkwa about to ma bra mo besua nyansa na mo fa ntokwa bia emma Twene abebusa question hi Penyah Block Media mess one say any day mo over like video no other ma subscribe button so click notification latest update na ba chere wa adwen dia ma me e wo comment section mess one so baso no wa video for so enya bi ahwe enti 2nd September no ena ekwa akwati aba election so that was the Tuesday and ekwa say security wise tight the security okay tell ka be nim say obia enti me basa bia e wo ho no mo say obia me hwe until that day Adam who says some squad big cry no any words of caution say omu ba ho because of Nana B Afenyo Markin any JFK mo Nana B omu ne hwehwe mobile election we mu some of these utterances say come back to omu ntino ba ho no omu answer no be mistake bia ne say moja ebeku from any other ones accept ayekase say kwen any for no ekwote tally posters we be ya to aba say be do one so okay ne we can hold it to head so na ekwoto ma no because of that no Afenyo Markin squad ekoyi posters no eno na enkrato ekwoto Chairman Azoka NDC first vice chairman as no different police station and no oba ho no oba no na Afenyo Markin ni ho etu ono na beka say Afenyo Markin 3 year yes as nko be two na anka there will be a by election in a futu constituency meaning say nko be ku Afenyo and we be by election of Afenyo Krum. We understand that Afenyo Markin was here because of him where we come here. You came here because of Afenyo Markin. Now we don't do by election in hometown. Why what I say I'm asking when be here Bruja e wo ho no under the watch of Ghana police obi threaten certain member of parliament live in camera police anya ne hwe but obi can say mo social media say be Mahama etimi ko chi ne bakroto and akwakwasea na was threaten say Nana B ne we mu ntino ba ye no camera dina so no was the two no was me party communication officer me party communicator it the party communicator do etimi kan kwasea de bia threaten ye ntimi nchine ma ne ye na enu achi na say Chairman Azoka bu abefu ena ma Chairman Buga Masawudu MPP third vice chairman o se munyina mu finsire no ba wa no chairman bibia nya abotre adwobre wala se na me no kura ye anuafo adwobre chairman Buga se obekam Azoka no Azoka no be no somro hurian panitribu moja jina ntrib open to kwa na akon tese ono oba nyina no one the boys ne buy or the tax ene buy open to kwa na akon e say Chairman Masaudi any needing kura coming down on any honor anyway. No, your mother, Papa Penyah, catch you be say your mother, sir, not Chairman Azoka, Edon Toka, alcohol from Masaudi. Munkajo Kanjel kona ne dismise kanya blabba. Your mother. I say your mother. I say your mother. Look, mukona take kanya ba make. Brother anya ba make. Brother yo. Wasa uranya ba. Brother yo. To the point they say police vote na ho Azoka boys no ba ko tam police no twene si nchan
Ghana police there. Hey, asem be ni. Eki police ni gina nchen. E won koye basa koto twade nyina wo ho no. I say, e koto to twade nyina wo ho no. Under the watch of Ghana police. Obi ayehwe after that no make can say election it was peaceful election. Bibia NC. No arrest, nothing. Obi afa no akodi. There wasn't even a statement cross say police for the Ibia but say ehwe mu nsema we kan ye ntehwe as at now. Ye ntehwe. Na emu no ana Twene Jonas abemu bie. In fact, obeka na adwene. Twene abe fire. Azoka na oye sanse hunu we no. Obeka na adwa no. Na atiesi NDC mpanimfo nyina so. Twene abe bo na adwene. NDC for mayese nkokoma. Mayese nkokoma. Nyansem bia nim tintimu nto aba abra mo nya tutu asem. Ni yebebu we maka chem ze saade no. Semoye ne saa anya oman ni yebu. Yeto aba abato no eye adwenkyere peaceful elections. Oh, asimasi ato ama asimasi. Kwabrane ato ama kwabrane. We ato ama we yewie abobo we na we ni nyina ya chache ho ne ekwa eba bi. Aden na modie yeto aba bia agise atutu asem. Oh, atutu asem na dwoma na jiminti. Na mo threatening kofo no nkasa wo nso mi wa MPP ni ko threat bi pe na omnyom kwase akwache no. On na mo threatening kofo yebeku Afenyo Markin yebebu Afenyo ma na ye den. Aden no ma jimi sa. Obisi you are getting old na re kwase ya. Enipa nyankura forever what as ye be nyini. Enti nyini na ye nyini no. Of course you know where we are in the gray city of water. Me too kwai me kwai money moves bi nti afei na mabedru New York City. Obaso anu ahye no kwenti said da bia no. Oh, enti sa no next time no me begina say na me ka kire Ghana for say omuntu ntia mo aye why fault because here na mo kire nkura no you are teaching nkura no say atutura asem na ya adepa. Oh, ye betimi ato aba bra obi nkobo obi sikan obi nkobo ntokwa obi nkoye se ni etwa mo ba TV so na mo bro MPP for eno no na echese mo agimi no obi so ya fresh dodo yeah of course me cruise me empower no United States the biggest city on planet Earth enti power ba kwa munya ye mo behwe so ayo man ye no mo di jimi sa na da bia tutu asem ne omo yesa na o matimi afa ho awi abanum enti tutu asem ni akobo omo na o masesa na o mawi abanum na baba na o mawi ni anya sanso na yeren yeto abanka abato de we gina ya to awie ni abobo obia nim se walusu wawi ni ba ye koye tutu asem na ntokwasi na baba we na awi ni abo so na omum gina woni nyina anti ase omadwom se mawiam ebikura na nyima wiam oba enam se mudi ke ni jimi nti na akwete se abato no understanding bia ni ade no nyam Ghana fo no mo no omo nyina ye anuafo a obia mpentokwa anka de we adwoma ma ebu oman nka ntokwa asidadada so yenya ade sa MPP ni ko NDC ni aboa kwase mpanyi ko threat obi a koche no saa no MPP ni ko threat anu ma che no na ye draw ba MPP ni NDC ni aboa timi threat a no na mo free ni enkoche ba of course everyone need to be abide by sin na nyame hye broni. And so MPP ni kwase mpanyi ni di onu ko threat ya ye enkoche no eyesa we aboa joma ma yesa we jimi yo no jimi fue eyesa mu ye moa odi efri na koba mi wuse makoche MPP ni bi se wakotreti obi abra enkwasiafo ni guo yebeku Afenyo Markin yebeku we yebeye we sei obi o ye be ma onsi akwati akene de Japan ba yebetutu ne se yebeye se jimi nko a every na mu na nyame hye broni ade ati na MPP fo no so kase yebechi Mahama atwa ne ti atwa ne yiri ti a eno de na omkwase ya enwesi taxpayers money nkochi omo. But momo de afi who gave you the power say you are entitled to threaten anybody and go free. Munyina mo ya akronfo sami jamfi esisa esika de koma ai agrada asisa de akade to talk a mo ntimi an suspend no mo di jimi abetan say chief justice a wi esika nti e ko suspend no ama joma ya remove chief justice nti ze china MPP for ba anapeti for ba no nso ko sisa chief justice e wo ho no eyiyi lawyers nyina di a hwan ne de bai eye joma ma boa ne de bai nti de wo ye no wo se o man no wo nya meche no enti uba yeto aba ma wa wo ye Ghana nyina ma mpanyini
Omuko Jimmy ya se ya Ghana ni ba America ni a refuse no visa no. Sa minim se ni nyina mre besu nyansa. Muko ya ya MPP ni visa man nko Ghana. Muko Jimmy sa minim se omo bande Ghana se omo ma Ghana visa ma bio no. Mo besu nyansa but still tell Jimmy that so abra ma chem se yeto abane ma wi a you are a nation president. We are omani nyina onye NDC president bio. And no matter what say NDC ni Jimmy a mamrani ni say MPP ni Jimmy a mamrani ni oh mukwachi kwasi ampanyi no ya friends fanti comedy o se wan anytime be di joma am kwasi anatema ndi Jimmy ko yi ni pie no because say wo no Kevin Taylor moto air threatening kofu anopa wi anwumre na kwasi ya untimi nkasa na fanti comedy ko threat wo no yiri akwasi amode mu ye wan mu ye nyankopon mu afiafin mo se ya no de ye nkwochi o mo Jimmy stop people enti abaye botachi na mu no ane boba tiri amecha mu ni yo enti jomama sa u Jimmy no be jaya oni yo ho no Jimmy fo mienu kwasiafo mama muo kan we mama muo ye nimsi yeto aba mama ba betwa turumu mu ye nimsi yeto aba mo ba nkwasiafo mfaso obi ama so ye nimsi yeto aba ma ba be yeden abebie 24 ewa economy na mu bie adwuma mu mfaso obi ama so ye sika na mo de high private jet na mo de ko Singapore ni ade meanwhile sa mo we na mo betena odwa manum se mo ba mo high private jet mo be resign okujeto abra kwani tiri ho se abenkwan kwasi ya we na say jomama nim no de kwasi ya high private jet obe resign and so bisa say ne kwasi ya ne hu wa resign there be jomama high private jet to the sense abrewa we kura high private jet ne tram mu nyina the same ade kroman Jimmy akofo ado Jimmy no na mu Jimmy wow enti mu nyina mfaso bia ni mu so enti ma mo nkyere Ghana fo na tuturasem NDC ni Jimmy amonche no MPP ni Jimmy amonche no ba se NDC ni Jimmy na mu jana MPP ni ko Jimmy am obi ankoche no na ye draw sa mu aboa te se rafo se sen no ma jana akọ hospital no akotwitwa patient a adagya nyina begu social media mantimi anka hwe mantimi anche no anya me na me ko trete na kana anu ya nkosan akọ hobio me am threatening say okono no ade ne pe ekobo nurse fo a mema obi awo ne sekan ekuno me no suro mi a wonfa ne kwase anko obi o nka Ghana panyini be na hu nyansa che ne say yarefo dampa so a won right say utimi invade obi privacy eko video nde ne ba public won right you don't have no right to go to hospital say mako video patient America oko hospital a oyire kura na da ho a eje say ye the paperwork ba ma oyire ma permission say me asimasi ma approve say me kunu emra no mehwe eno kura no mobile phone is allowed tie dia me ka kire no enti wo maame wo papa wo soa ontime ma ho age se wo yire no ana abusuani na ma documentation ama approval ansana doctors ama kwan ama nipa na ba eno kura no oba so dum ni mobile phone one right so be record patient bi ade na ba public space aden ye Jimisa nana kwa me say dollar is running like a train then nyina no you know dollar no munche ni hu Bank of Ghana na wi dollar na kwa kosie enti ode magawo fo mwa no why foreigners mwa no abochi fo no omne sesa enti kwa no mo ton ma 14 ani 15 ni 13 wo hu ya meche no enti be ko Bank of Ghana no munya dollar ni bi ma enti ombe yesa na afi aba Ghana news nyina say ye man panyini ne ye kronfo o scam system no on ade no kanokre say me whether ebia 17 or 16 na me dey aba 14 kra ye say mu betwa ntro say ade no ye 10 meanwhile ade no obi akwa onya bi nto 10 13 ni 14 no mkoto eno kra no bangi bia ni bia dis oko abochi wo every 1 minute bia ban machine nam enya o man ye Jimmy anka o man me na o wiase a abochi na $600 ma Ghana man Ghana for Bank of Ghana ni si won fa so so why Canada man time must keep the fire burning. Thank you. Subscribe. Obi anko Twene Jonas TV no subscribe. Say be the comment ba me hu. No makaya. Yes. Said the Joma me ye no no ye wo say o man no because e say hu say every 4 years ye to aba party foforo beba. Enti sa judges for no wasese o makogu no. Party bi ba no so say me sisa o nyina enye o mo de. Enti wa ba no se obi adi boni a o Joma ma onye judge onye lawyer onko law school bi ada.
Nti wontime mfa wo pe en suspend obi fa no ma court na court mu aten on ya meche sa na ye no ba bia America etie Trump say court fu etime suspend ne sa because ono no ni tumi no o she judiciary na say onu ntime nka say o me Trump ntime ko sisa court fu what said your mama Jimmy otime suspend obi no there be our democracy ni adwuma enti your arms of government separation of power enti baby a mampanyini tumi wo ye executive nko a edru legislature na ne tumi ndo to accuse chief justice wa ko wie sika de ama ne ba ti said ye wo kwase ya wa wie sika de ama ba man de aye boxing no won now the nipa no court na court aye den a suspending nipa no court aye ka say okay ye hwehwemu based on evidence ajoma de ba ti joma ma gina wo ye accuser oye den and a defendant in your mammy no based on evidence NDC for any your mama the buy no court no shame no ye hu se mammy no ampanyampa wadi boni enti ya suspend no e basa obi ani wo betima kasa opa ma court no suspend obi or na court no remind you obi organa obi entime kasa enti court no remove mammy na enko bia ne Mahama ni asem ba your mama di Jimmy and ne ho lawyer by force say me ko remove chief justice no e na cover problem aba enti bo se we no your mama SS system no obo se mampanyin foforo ba obo se no akọ suspend judges for ni na wa yi yom nyina di because your mama na abekire no America Trump putimi deport obi na court awodan no akofa ni bakura firi ni krom de naba akwa bi o ayi maziko ni Trump tamne de koto Liberia court awodan ma Trump asa akofa akwa naba enti se yo America omumpanifu agimi ti se Ghana ena obi court fu suroma empanyini na kombe da ko order se yenkofa akwa ne mra citizen bi omu deport on man de ne koto Jamaica court order to man kofa ne ba because ne da bio deport nkofo enti court no omu no they don't care se we empanyini ana ye citizen, they are just treating everybody equal na ko ba sa se Ghana ye de agimi nti Mahama jimifo no kire de court fo nya enyo oman bi ni ekikire enyo oman bi ntubo se party foforo ba omun so be jimi saa because your mama kwase na akire omo won enso nke se court ni individual body enti yeto abana obi kura adwensi ya wia na otimi de court na court na ayeden adi asem no enti se court no hwem na se abana mpa ye wia ma court no call for re-election by ko ba se your mama nkofo nkwan de gu court wa yeto aba no ya wiem kra nipa no be de akobi ko me ko your mama busiamfo ne gu court wo yemu o man sa yemu o man sa enti agimefo ntibum ba de mo ya no mo se o man no ti your mama no wansia nyansa ne kwase ya ne ufin junkie man stupid man ade a en enti yeto aba man nyina mfa so bi anu e ba so kwase ya bi ba ti se o ufin ate o de ma usi ya to ababio na mu jimi akwa gina se ye be twa weti ye be se na yo no jimi fo na ntimi anko chikire omo mo threatening kofo no kwase o threatening member of parliament a chese se okoda prison kwase member of parliament ni hu hia chen you know your mama odwan no ma your mama there 4 years bia de be ko Afenyo Markin so o mugu parliament we ka se ene ya bisa bamba ben se akofo adubai no nte obi Omunomugu forever, they are legislature, they are the one who make the laws for us. And these people are more important than your mama Jimmy for no cry. And when you know Jimmy for NDC for na Jimmy no more 30 or more. I was saying we had a muchichi omukogum. Namun chance NDC MPP need your contract bia or no the idea and kwache ba mumu wa fin kwasi afonta for Jimmy for more the mutumi threatening ko foko free. Stop people. Kwasi asa na ebu oman enti akwati aye to aba na no makoye the same thing akobu hawa kumse enti na no ma yabe condemn se Jimmy munyae onwa ntokwa nyansa bia nim enkraman kura ja ntokwa ko nana kwa me say the IGP is just a useless why are useless ampa you know when Jimmy check na my back and cook every 1 minute to be a bus and of course many blue BMW and I'm Yamisha Bruni every of course you know what it is. We are in the greatest city of all time. And cook makura jai in Tokako. Nanya Monkwasiafu Manina Drus Amrea more one and nawa Manini Amabanko Crank and Crabes Yan say from what the Biadis Amako Contokwa Nasa Anyan Sabeno
Every 1 minute be a my masinam. Every 1 minute be a my masinam. Enti yo hono be sua nyansa no agimi dodo. Uhwe na IGP no ni madwuma. Ye na kofa dam pare adamfo no nkyere wadwuma na ni so no na ban na pen so na obi a nyinu o man num sa. Every 1 minute be a my masinam. Dam pare tena so oni akufo adu tena so 8 years. Savannah region obi ankokun obi a enema ban so omukum ni party senkokomba mo akufo adu mo tisu 8 years entafo nkwase afo eguboku obi ankokun obi a every 1 minute bi a man ba sinam nyame hya broni e be nam na the system is working 24/7 life is good in every now enti mo nko hu dampa na munsua nyansa wo no na nimdie ni ba akufo tim o experience obi si fire na po no me fire na enye because onu na ban na e wo so na ban na e wo so na enkwasiafo we aba o si asema o kanu e fo ba bi nyansa wo o si John Mahama ba e o di Jimmy rushing too much eyi armed forces for ni nyina di every 1 minute bi aban ba sinam soldier for mu tutuo no oyi o mu nyina di because ehu se ombe eku atu no every 1 minute bia ana kwase sa qualified soldiers na omo de uniform ahihye omo na omo de omo akotena helicopter nim se omo ntu plane no na plane akwati ahwe akogu omo nyina because omo ni experience enti asem na poka no efa ba bia betima na okre because on na ban wo so o se I captain omo ntu plane helicopter no na omunye qualified wo masua theory na awie wo school but no omunya experience say obi e say nkomo fa every 1 minute bi aban masinam say nkomo fa soldier for na omatu helicopter nda bi asa no ene ni kwaso mo rush yi omadi na o so omo tenam na omo kire enkura na omawie school abafofro no how I see helicopter no for many years like maybe 2-3 years and say na omayi omadi ba omo ba e jimiti every 1 minute bi aban masinam na omo de hwani mu akoyi omo nyina di na nya dwoma me na aboa anka minim se me party abanti me kra minim se court fo nkwa na oyi omo di o chief justice mo nkwa na oyi omo de NDC fo abegum sa soldier fo ni police fo nyina wa yi omo nyina dan pare mu nyina de omo kogu omo mo aye adwuma no experience no enti na po asem o ka no efa ba bia no kra wa jimi dwoma ma jimi because book na ni panasua no is different from practicality. Theory is not reality. Did I make you know? And yes, I very and go for the Brako school again. Uncle Moon Sorin compare a Juma or despite to Uncle school that. Did I make you know? And the omo accountant for Maria Sukua, Asia entrepreneurship school, university abubo degree. Omo kosa lie or despite work compare Juma a because there is difference between the book and the real field. One and to say obi area school say ultimately playing Wako Palace school. Now the ono playing for many years. JJ time on the echi. Kufuor time on the echi. Meseme buy my Jimmy Timmy inadi. Na me de menkura o mawie school for fraud o ma betena helicopter no ma munyina mbewu ampa enti munyima mo sa fra mo na nya mokura no magimi ya soja ni a watotu for so many years wosimakoyi na di onko trafia eye krono na okobo because ono onim tuo ne to kura che soja ni na police ni na wo o be che no enti dwoma ma sa mu jimi ye we di no munyaye na nya sa na ebu oman enti na puasema a o kan de wudi na temanya ye koso no ate wano ase de dwoma ma ye na no ana omo ana eku omo e suicide mission because o kofa wiem wo se me kofa obi a Afenyo awie school abafoforo de alupre na hyane sa bra de ono no enim adwuma no otifie de kwa wo se mayi na di so onko tena fie wo ya boa ba omukoyi dampale de amukofa yo na aboa ba nya nantafo moyi ekum ni pa onko chichi omu nyina nkogu prison okọ ya o se den o se omu fatuo ntuo na mefa madwuma o ya boa every 1 minute bi aban ba senam enu nti ede yetimiku a police fo ni soldier fo encounter bo e de ntia because your mama Jimmy
Yeah. Every 1 minute be a by Masnam. And to me, why I could forward it so. Then Chilabwase for no Muesika or Mudbebe. Omu akono chen tafo muwe gubokono. Omu kuso jani ba kope. Akufuadu machi then Chilabwase for muani nyina abese kogu prison. Meanwhile, yo no ni Mama boy. Omu ntimi machi. Entafo nkwasi afo ba akukura nkogu prison. Na wo yesa criminal wo jiji ne so a. Ese hu se wo jiji criminal so no wo empower na mu wakoso adibone mo. Wo ya boa. So enti your mama we kwasi setup na wo faili o man no media me metena se Akufo-Addo na aba no wagimi ti se wanka meka obia ya we na no nkranfo e begimi yenya na mafire o mama edin o mutimi meka sabi o Ghana me na control o mni o kwasi ase yemfa obake o se obeke mo airport so obake o se den yemfa mo airport ambe ye o mo adwuman and cry for no cry, flame say massa, oh, bacon, and ya cassa, oh, tom, a gamma and channing a bush and for cassa, and if you don't fire more, you any more. Yeah, cassa and cry for no monsieur Mocassa and Cassangasano. Where a quabano, actually said, Mohe, and Tissa group no, and cry for no, or mu group no, gamma and chenko for no, eta. God done work, okay, so I'm in charge. Gafuonie na dangwefuonie enti se bono ni asantefo enti emza asantefo na ye gafuo no na bonofo na ye den adangwefuo no enti asantefo kasa ni obeake no obeke na bonofo de ye mohe ba mohe ni ya popular o community no mchen obake no enti o se chinchin o mbe jimi nti o mukura ne nkranfo ne support jimi no because nkranfo ni nimse akwa aba no eno na ye kan na kasa obi anim nti ombe jimi ya mafire omunya na omu hene na de ne kwase ape ba bia tren se obetran o ga school e wo Ghana ho nyina no omu me de ye enforce obi ano nsua ga language meanwhile wo ga mancha onye education minister and na obi anto aba ma say ye minister na ye president. It's not your decision to make. Ghana ye nananom achichiri kuro no tie ni ye muntie miye na ye akanfo na kuro ni omodia enti obi a oba Ghana ho bia no omo ye ne say ye nsua akan language, which is Ghana language. Akanfo no omudi de Ghana dada wo ni from omo no omo kuro ni old Ghana empire o mari achi wo baabi no migrate from Egypt side one omo buy enti omo na Kwame Nkrumah oya akani also they say meji independence ama ye enti group a mo pese mo ba be kan ye ho bia ye be ko a protect mo enti group bi ti say gafo no omu free child ne buy on buy na adangbefuo no kura go Ghana ho dada na ga akanfo na dikaji adangbefuo no ntina enkran ni nyina akanfo na de to omu ana to omu din enti you can't change the history. I say wa ba America na America fo aje wo si wagimi nti yen chinchina yen sisa America language na e brofo no enye ukrum kasa. It's impossible. Tieri amecho no yo and the land you are sitting on it was there before you migrated from Chad. Ebeku Ghana ho. And tisemunima bakosema. There is nowhere ever possible say yeba sisan Ghana language. And the abaya fraction of group amunru population 100,000. Our Ghana ho. Na millions upon millions upon millions of accounts no. Omo language ni amfanko to them yankofa mu Japanese language ni meto. It's impossible. Enti anya adwuma na nkoya adwuma chena. Tieri amecho yo. Enti northern region, voter region, they came. Kwame Nkrumah na koji omo beka Ghana ho. Me ma sa story ni nyina enti ene Ghana ncheko otumfuo ho. Ana okodoma hen ho. Se o pasasi adoma hen ntimi ntoma no se ana otumfuo ntimi ntoma no. Or the money free because omo krom aga nkanafo ni nyina ya Ghana omo nanani otumfuo. Tieri amecho enu ntina otumfuo se mu di na temantafo ne be kontokama no because omo nyina ya akanfo omo nanani otumfuo because omo no okunfuo nana ene kofo mbegu Ghana ho
enti omu ni mo bia so otumfo nti na bokonto kwa ni nyina omu so firi otumfo no enye otumfo we yo nen otumfo na no ye powerful ono na kwaji omu nyina ba nti omu so nananom e ka kire omu se mu nanane asante hene enti asante no eye yankofa group we mekan ho yankofa group we mekan ho yankofa group we mekan ho ena omo from nyina asante nti technically Ghana ni bia ya asante ni na enam se akanfo no a omo ya asantefo na ankasa na omo starting they are very proud of themselves Yamichani yo Charlie my mentina kan kakra na me relax of course I'm enjoying being rich. I'm a powerful blue BMW, you know. Of course, you know where we are. We are in the grassy of our time, New York City, baby. So, intimacy, let's say, Gaman chat, see how my dear Mume and Quasia de. So, San NDC for any Jimia, Messalens, you big time. Because Ghana, I'm control. Me asema obeka otumfo ye de beba be fa no na jomama be me chew no me kan wa obi antimi nkasa jomama na one ne yire nyina obi ato otie no kura obi anturo me omu nyina suro me omu ntimi gimi wa so the almighty Twene Jonas, I say the truth and the truth shall always win. It doesn't matter say me perpetuate I say me perpetuate we at the end of the day we are all Ghana people and in kind for no muntie me ye Gaman chane nya adwuma ntimo ayeman obake na nya adwuma because mukasa no within incline kuro na nkasa kura no type of incline for no group for kura ntisa obake na se within incline ho na nkasa no ebi kura anti obake ne da mohe no munim dafo now enti kasa obi anima de kuro no ye mfa meto airport ye de kasa obi anima de kuro na de beto eninti oya Ghana ni a na se wo so tinkan no agimi na wo so obu afunti onkyere wo ba twia wo na wo ye wo ba na bro because Ghana na onti twia obi abesere wo onte boy Try your mama, comment section. I Penyah Block Media.